Gwakwo gwa kiganda kia iria mwena wa Maragwa kaunti-ini ya Murang'a ni gutwikite uguni munene kuri arimi a iria kaunti-ini ino, kuona arimi aya maragurirwo iria riao ciringi 35 hari rita, kuria miena ingi ya bururi ta mwena wa Nyandarua arimi makoretwo makigurirwo iria rita imwe ciringi 17. Bernard Wanyoike ni abitha wa Thothaiti kaunti-ini ino ya Murang'a. Uteithio wa factory ino ya Maragwa ni ati riu ni roha iria bagiti iria riria riothe rirekirwo rira murimi arakama ng'ombe twaricokanĩria kuria kura-ini kwa wodi-ini, turacoka tukaritia rigoka guku factory, rioka factory rigekirwo bagiti, rekirwo bagiti rigagicoka rigagitwarwo thoko. Mbeca iria cioka nicio iratuhotithia kaunti iria ingi ikiremwo ni kuriha arimi ao a iria ciringi 35. Ithuĩ Murang'a ni turahota kuriha murimi witu ciringi 35 hari rita ya iria. Koguo factory yukite guteithiriria kindu kiria gitagwo value chain. Kiganda giki kwa ihinda ni gikoretwo gigithondeka iria na riria rikoretwo rikiendio matuka-ini matiganite, guku Wanyoike akiuga undu uyu ni gucangira hanene guteithiriria ona thogora gukorwo kiambatira makiria. Kioneki kia gavana ni gutigira murimi wothe wi Murang'a wina murimi wa iria ni ariho ciringi 35 either kwi mbura kana gutire mbura, na mwaka uyu ungi ukite kwambia mweri wena guthie na mbere ona ciahota kuongerera kuma 35 ithie 36 cia ciambatite uguo ona governor akirikia term cikorwo cie 40 shillings per liter. Nake uria wari mubunge wa hau kabere wa Kericho Magerera Ng'at na uria ugucerete kiganda-ini giki augite muhinga munene uria ukuriire arimi a iria maitho ni thogora muru wa iria riao. Tumesikia bei haiwezi anguka chini ya shilingi 35. Kule kwetu kwa sasa maziwa tunauza hata 20. Tumekuwa tukipata hasara kwa sababu maziwa yetu inakaa hata mpaka masaa 6 haijachukuliwa kutoka pale mkulima anaichukua. Kwa hivyo hiyo ndio challenge ya kwanza. John Ng'eno ni murimi wa iria. Kwa sababu tumekuja hapa ili tuweze kujua vile tutatatisha changamoto ambayo nakumba wakulima wetu kuhusu bei, kuhusu chakula na changamoto zingine ambayo nakumba wakulima wetu. Ngiribotera Njata TV kuma kaunti-ini ya Murang'a, ni Kanyoro wa Wanjiru.